Yan na? Ha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami, rinisab kita niyong waktu na ito ini, tata gumanap na isab kami pengajian, abiasin kiabaita sing kita, amin mga kapaiddahan sin pagdikir. Sa Allah Ta'ala, nakahundong kita niyo sin pengajian na to limabay. Doon ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Hud, ayat ang putagupat. Farman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis salata tarapayn nahari wa zulafan minal layl, innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Doon ayat ini dia kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala amin tindukanan na to in ibadat sambayang biyata doon ha ini daing hapanagnaan sin waktu pakahinapusan niya doon ha amin ini ayat nasabot tayo ni tarafain nahar nakasud doon haonin sambayang fajar sambayang zuhur iban sinasar wajulafan minal layl nakasud doonin sambahyang maghrib ibang sin isya damikyan sin qiyamul layl amunain ibadat wala kaya tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin magbati siya sin ikatong kabahagi sin dumyaon karena ini biyata biyata kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in 5 waktu ini suway na to di palawakon den kato tanyo kaman sumuok kita niyo di na to manjari tinggalan bangway ronda masalahat dakula in suway sadya paganggaw taan na to in mga ini karna biyata dunhay ni sintuhan na to Rabbul Alamin innal hasanat yudhibna sayyiat in katan piyag marayaw muna rin katan namun in sambahayang 5 waktu ini daing ha mga amal sa rayaw-rayaw iwan na si mga sila tatawuat pagyanon damikyan sa lago-lago daing ha mga piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabab yan suway hadya kita di maliga pa waktu ta halgaan tain ini kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala rikato amon yung pagtang-ipon taharap kaniya hasupaya isab in kapatot tareng kaniya hikatukbal niya kato haway roon pag
ini bisara uno-uno, amuin sarun doon madawhat na tuin, kakukuyakan na to dito hadlaw kana dahil hatuhan na to Rabbul Alamin. Na ini beta kato impagzikir long niya makapakpak singkatan pardusahan iban lumawak din kato ingkatantan mangi piagbangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini amo na sa lago-lago ini ibadat piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hakatan ibadat amin suway na to pag-apas-apasan, paglumba-lumbaan in parkala ini. Karena dahil nga mga biyay doon ini kato kapaiddahan sin pagjikir long niya inna dzikra yuzilul wahsya bainal abdi wa rabbi fa innal ghafila bainahu wa baina rabbih wahsyatun la tazulu illa bidzikir. Nalun long niya in pagjikir inyaon hikaig sing kaadla sin ipon harap patuhan niya Rabbul Alamin karena di magjizikir pa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala imuna-muna umadla haipon niya nahasabab yan kuno kita makakabaak karayawan bangin Allah ta'ala imadla kato pasalansin wala ta inu-inu in amin dirihilan kato sin Allah ta'ala rihalaw man singgumi ini amin mahinang sabab bang tayaon piagtuyaan piaganggautan madawhat na to ingkatan karayawan dito haadlaw kana karena tiyata ka man sin Allah subhanahu wa ta'ala ampain dito rin nakaw inu-inuhon bang way ikaw nag-inu-inu sin amuin daakan niya rihalaw man sin gumi ini. Naamoy ito mga katawtay manghuran na akama Islam. So, ini katantan, long niya, sila amin ligap dahil hatuhan Rabbul Alamin, ligap pa amin umalup kaniya, ligap pa amin piyang daakan niya, na siya makawaris siya sin kaadla. Ate sin kaadla, amuin, di mo mara mag-ison-ison. Iban, di mo kabaitaan sin marayaw, subay raring nga marayaw, amuin deng hapikilan iban akal niya. Di tumayma si marayaw deng kansiyo-siyo, labi-labi na tuod, marayaw ring hatuhan na to Rabbul Alamin. Na inikatan malawa deng kaniyain, sa lago-lago amin mahinang sabab hikala sa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan sa sabuton sin ipon harap patuhan niya Rabbul Alamin daing hapagjikir ini bukon sadyain lumut kato Allah ta'ala damikyan mga silayad to naghula hataasin langit na inyaon naglilibubong lang niya ha iniaras sin Allah subhanahu wa ta'ala biya lang niya sa pantun biya sin pukad pusukan yaon naglulupad-lupad din kuhan ha amin ini pukad yaon amunin pagyanon aras sin Allah subhanahu wa ta'ala na laong niya unuri ka kakaw makuyag atawa di ka makuyag hinamuk din kanyo amuin lamud kaw siya sabot si mga yaon sila naglilibot-libot ha aras sin Allah subhanahu wa ta'ala sinyari pa kaw buhi-buhian halawon sin dunya ini yato na kaw siya sabot dito hatas sin langit iban pagkukuyag nila sin kakahinang sing kita rin di hababaw sing gumini
yan daing hapar sa bawan sim pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan daing mga kapaid dahan dakula. Innal abda idha ta'arrafa ilallahi firraka bidhikrihi arrafahu fisyiddah. Bunal-bunal tuudlaw niya iniipon. Apabila siya nagpakila pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya din pagpakila pa Allah ta'ala, doon hapiang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin kato. Bang takilahon indakan sin Allah ta'ala, kilahon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niyari kita pasaran. Nabiyita doon na ini, isiyo-siyo, in kimilah Allah ta'ala, hawak to siya mahayang, tataan sin ununo pakaradyaan, wayroon susa-susa, doon haon siya manumtum mataod pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bang aon kasusahan niya. Amo yan. Damit yan mga malaikat hatasin langit. Ipapaingat sin Allah ta'ala mga malaikat yaon. Hasabab yan pag-ingat si mga malaikat manghindua sila katantaan harap patuan Rabbul Alamin. Pangayuan inipon sin Allahu Ta'ala, amuin kimikila patuhan Rabbul Alamin. Hawak to siya, amuin ini sangdan-sangdanan halawm sing gumi ini. Matumtum siya pa Allahu Ta'ala, hawak to siya, halawm kasusahan, na doon haon, manghindua ay mga malaikat, yan to hataas sinaras, sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, amuin karena sin amuin in sila nagpakila pa Allah Ta'ala sarta piyakila kau sin Allah Ta'ala rito mga malaikat yaon. Naamo yan. Doonhan na sulang sin mga sila ligap. Amo hindi manumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala suway sadya sila halawm kasigpitan ang pamanumtum. In mga sila yaon, pagpuas, wayroon na mga kasusahan nila, kalupahan nila na in Allah subhanahu wa ta'ala. Suway-suway na hadyaon, ini kasusahan, lumamma na ka, at tawaon lumamma rin mga kalasahan, kakasihan nila, ampa sila makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nain yan, tanto wayroon tuod, mahasil nila ang sulag ununo karayawan dahil nga Tuhan Rabbul Alamin. Nabihan yan. Damikian. In pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, ini maparihara in dila sinhambuk ipon daing ha amin mamisarahan si mangi patay manghud niya kinwala daing doon ha lauman niya. Damikian sin pag darabisaya darabisara sinambuk pahambuk mamisaray nambuk pahambuk yaon sin kangian sinambuk tao inyad to di adto manjari mahinang buat malengkat ang mga pakaradyahan in mga yaon mahinang pamintangan harang man kauri magngan si mano siya amin naghinang sin biyahad to, mahinang pangadjian nito yung mga biyahad to, amin kaya saksian mo di matukan niya. Naamo yan, mga katawtay manghuran agama Islam. Kaya lang niya hisiyo hindi ini ayupot, ini biyak sa sindila niya. Simpagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala na doon hayan amunain jumatukan niya in katantan himumungan ligaw way kapus pa iddahan. Amunad tuin misan dabi din lingkat dungukon si mano siya tatkala bukon pagjikir patuhan inyan kabtangan ligaw way kapus pa iddahan niya.
amo yadtuin biyayta kato sin mga kaulamaan na to, nakawa nila pangadyan, muna amuin biyukisan, si mga sila nakauna rin kanila lamikyan, amoy sabin iukab nila, doon haon sa biyukisan marikato taniyo, hasupaya sabi mahuli rin kato taniyo makahampit, dahil hapar sa baban si pagpatumtum na to kanila. Nabihan niya, ni mga yan, maglaton-laton na diyeng karaywan, ding hambuk-pambuk, inyan katandi malupas, ando kailo, in mga sila, nakarungog biya sinbiya, pagparungog tayo ni, amin piyarungog na isab, nari malupas, in amal niya yadto karna, in yadto itungod sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan, iban sin amuin, nagparungog kaniya yadto. Bihan yan, in mga karayawan, amin bista sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, labi na to, ayuputon marayaw hakabuhi na to, karna insubay pag, ini laong ta, di butan na to hinangon, amo na ini pagtumtum patuhan Rabbul Alamin. Damikian din ng mga kapaidahan sin pagzikir, hatihon na to. Long na innal kalama bi ghairi dhikrillahi quswatun lil qalb. Wa inna ab'ada al-qulubi min Allahi qalbul qasi. Wa inna fil qalbi quswatun la yuzibuha illa dhikrullah. Inhimungan lang niya bukod pagdikir harap patuhan Rabbul Alamin, inyan makatukas yung pangatayan sinamok manusia. Narangin jantong sinamok manusia biyan na si pilaras siya unintukas, di na yan dumungog sin marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa isiyo magpatumtum kaniya, di yan manumtum karna timukas na imbigi jantong niya. Karna ingkya biyaksahan niya, bibiyaksan niya indila niya, doon haamin kabtangan, di hikapaglaki niya, rin di hadun niya, sampay paadlaw kana-kana. Na, bunal-bunal to, dong niya in sa layo-layo, jantong, dahil hatuhan Rabbul Alamin, amo na in jantong si mga tao, nagmatukas pa Allah Ta'ala, amuin, di kasambutan sin marayaw, piyag marayaw sin Allah Ta'ala, karna aon mahal ka kanila, piyag mamarayaw nila, bisara sing kapu-apuan nila, bisara sing mga kiyakahad nila, amuin, magpakad kanila hainang, wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna fil qalb quswatan la yudhibuha illa dhikrullah. Na, aon lang niya, doon halawon sin jantong yan, amuin timutukas siya, di yan, lang ta, maig atawa lumunok, buat malaingkan suway siya ka, sabutan, sin, amuin, ini, pagzikir harap patuhan Rabbul Alamin. Naamot tin subay na to urulon madto-madto, ayo puton marayaw, karna im mga inikatantan, amuin, malaggo ing kapaidahan niya, ha, ginhawawaran na to, di pahalaw man sing gumiini, bang kita maana, dabihad to ing kahalad niya, na inyan katantan, malaggoin, amuin, ini tiyataka masin Allah Ta'ala haipon niya, bihad toin kakahinang niya. Ini siambut sin ayat sin Allah Ta'ala ha, suratun Nisa, parman sin Allah Ta'ala, in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu,
nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Biyata sinallahu ta'ala suratun nisa, bunal tuod. Bunal tuod lang niya. In mga sila nag-ayad, timatangkis dahil nga mga dosa rakula pa Allah Ta'ala. Mga dosa amuin pianglangan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala na hapagtangkis sadya sinyan kiparaton na sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga dosa siwi-siwi nagkahinang taway tamisan kaya inisayuhan na kahinang kita dosa sarta biyaytaan doon na iniin na kahinang habiyato wa nudkhilkum mudkhalan karima sarta paro iniro pasuron na mo kamu palaw mansin sulga iwan ini kahuhurmatan sa lago-lago dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Nainyan katan manunjo kipamuin laung ta in mano siya yan amin laung niya min lujumil istiqama ala as-sirat al-mustaqim. Amin timututog sila. Doon nag-ipat sing ginawawaran nila haran sa buntol-buntol. Amo na inagama sinallahu ta'ala kana yauning katan sin katan mangi siabot ta supaya kaayaran membaran muri makahinang iwan yaon doon na sasabuting katan marayaw ha supaya inyaunin pagtuyuan mo hinangon amon piyag marayaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na ini patumtum ha mga tao masub manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naampay mga sila maliso, labiin liso sinallahu ta'ala magpahampit kanila sing karayawan dito haadlaw nga nakana. Namo yan mga katawtay manghuran hakam Islam. Ini subay na to kaibukan in mga majlis yaon pagjijikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna majalis al-zikri majalisul malaika. Bunal-bunal tudlaw niya in mga majlis atawa lugal pagjijikiran in mga yan lugal yan sin majlis yan sin mga malaikat. Hati niya in malaikat lumamud maun kato ini jumaka sarta manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala iwan umug sila sinhinang sinipon sinallahu ta'ala amin nanuntum daran harap kaniya. Naampalaw niya majalisul lagwi wal ghaflati majalisul syayatin. Amparain mga majlis lugal sin mga sila magliligaw. Iwan sin mga sila naliligap na inyan lugal majlis sin mga kasaitan-saitanan. Yan narunan ng saitan manusia. Yan narunan ng saitan jin. Lumamod kanila. Doon mag-iwan kanila maglupas sin waktu nila. Pa'aula bil abdi an yakhtara majalis ad-dhikr. Na intaw takaakal. Amin ipon. Sangput. Iwan balakal. Na subay niya piun in majlis ad-dhikr. Amuin lugal pagjijikiran. Amuin piun niya. Ayaw siya mi madto pa amuin. Yaon in pagligaw roon. Misan pagkaw makakita yaon nagliligaw sila sa piyaga pupunpunan nila yaon hipo si mga pagkaon. Batamod din pagpaibog nila supaya mataod-taw lumamod madto kanila. Bihan yan. Nabahasain sila naghinang kuno yato amal marayaw. At sumakawa asubuhon nila yung baran nila. Bangdain din gimo hinilang yato isin naghinang kaniya. Impuunan hayan, sat-sat yan sin saitan. Saitan manusia, di halang mansin gumiini. Naamo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, doon hadya na kita ini tumubtub.
Insyaallah haro kaing waktu gumanap na isab kita pengajian hangka asabab yadto kakunahan na to inamuin bukon datod mataod supaya maluhay na to tuntumon in mga pengajian biasa mga ini karena ini amuin imipat kato sin waktu ta imipat kato sin amal ta patuhan Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi